I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angomukeleke futhi nalamuhla eluhlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyi Rhapsody yemaqiniso ibhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Lamhla ke ngilwesithathu futhi nge-25 kuyo inyanga yenhlaba ku-2025. Umfundisi uthi ke wena ungumhlanganisi. Livesi ke litholakala encwadini yesibili yabaseKorinte sahluko sesihlanu livesi leli-19 kuleli humusho le-Amplified Classic lithi ke bekuNkulunkulu akhona mathupha kuKristu ahlanganisa futhi abuyisela abantu ekuvaneni naye angababaleli futhi angababambeli bantu tiphambuko tabo kodwa aticima futhi asinika umlayeto wokubuyisela ekukhethweni. Mfundisi uthi kuLuka sahluko seli-14 livesi leli-10 Inkosi Jesu yathi ngobe indvodzana yemuntu itele kufuna nekusinzisa lokho lokulahlekile. Wawucedza lo msebenzi wase ubuyela ezulwini kodwa wasinika umsebenzi lofanako njengobe babe wamthuma naye wasithuma. Johane sahluko se-20 livesi le-21 uthi njengobe nababe angithumile nami ngiyanithuma kanjalo. Nyalo ngithi lokumele sifune futhi sisinzise labalahlekile. Lolu libito lwethu sibazuzi bemphefumulo sibuyisela abantu kuNkulunkulu. Edolobheni lakho cabanga kanje indvodzana yemuntu itele kufuna nekusinzisa labo labalahlekile. Nomaphi lapho uhamba khona ufika nale njongo. Nome usebhasini, nome usendizeni, nome usemakethe, ulapho kute ufuna nekusinzisa lokulahlekile. Kuletha insinziso kulomunye loyidzingako, ngulowo umgomo wakho. Haleluya. Ncwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesihlanu livesi leli-14 umbhalo uthi kwatise ukuthi uNkulunkulu abe kuKristu abuyisela live kuye angababaleli tiphambuko tabo futhi sewusinike livi lekubuyisana. Haleluya. Lokhu kunemandla kakhulu. uNkulunkulu ungumhlanganisi lomkhulu abe kuKristu abuyisa abantu kuye kodwa uyachubeka kusebenta ngawe. Lamuhla uNkulunkulu ungekhathi kuwe wenda kuthi live libuyisane naye. Haleluya. Futhi njengaye asibabaleli bantu tiphambuko tabo, sibalingisi baNkulunkulu. Siyamlingisa njengebantwana labatiphatha kahle labalingisa uyise. Ngikusho kwabaseFesu sahluko sesihlanu livesi lekucala kuya evesini lesibili. Ngetulu kwaloko usinike livi noma umlayeto wekubuyisana. Ngakho-ke chubeka umemetele letindzaba letimnanzi tensinziso, ukhiphe emadvodza nebafati ebumnyameni bangene ekukhululekeni lokukhatimulako kwebantfwana baNkulunkulu. Haleluya. Ake sithandaze. Babe lothandzekako, ngiyabonga kunginika inkonzo yekubuyisana. Ngiyamemetela ukuthi ngihamba kulolu bito. Ngifuna futhi ngisinzise lokulahlekile njengobe inkosi Jesu yenda. Ngiyakulingisa, ngihamba ngeluthando futhi ngiyala kubalela labanye emacala abo. Ngisitsha sakho ngiletha umlayeto wekubuyisana kubo bonke lengihlangana nabo egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli sitawufunza incwadi yaJohane sahluko sesithathu livesi leli-16 bese kufundwa incwadi yesibili kubaseKorinte sahluko sesihlanu livesi leli-18 kuya evesini leli-19.
bese kuba nelihlelo lokufunza iBhayibheli ngeminyaka munye. Sitawufunza imisebenzi yabapostoli sahluko se-11 kulivesi le-14 kuya evesini le-13, kanye nencwadi yaNehemiya sahluko sekuqala kuya esahlukweni sesithathu. Bese kuthi elihlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka lemibili, lamhla-ke sitawufunza incwadi yaLuka sahluko sesine livesi lekuqala kuya evesini le-13 kanye nencwadi yaDeuteronomy sahluko se-23. Angiphindze mbonge mlaleli ukuthi uthole leli thuba lekulalela livi lisafundwa. Ngiyakholwa ukuthi-ke ubusisekile. Asibonane-ke esihlokweni lesilandzelako. Inkosi ibusise.